Туугандар, ассаламу алейкум. Жалпы катталуучулар, Нуркей YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен саламатсыздарбы, урматтуу авто сүйүүчүлөр. Бишкек шаарынан жалпыңыздарга салам айтабыз. Буюрса, бүгүн дем алыш күнү Риом автоунаа базары. Бул чыгарылышта сиздерге ушул Кореядан келген автоунаалар боюнча бир сыйра тааныштырып коеюн. Сиздер жайлуураак отуруп алып кеңири менен тамаша кылыңыздар. Алдыңыздарга суу, чай, кофе коюп алыңыздар. Күн аябай ысык. Бүгүн караңыздарчы. Бир 50 болуп кетти окшойт градус. Машинеден түшө албай эле, бардыгы элдин баары момундай кондиционерин жагып алып отурат. Кеттик анда, бизге ийгилик. Ушул Сонатадан баштайлычы. Соната необычный Соната экен. Биринчи жолу көрүшүм. Hyundai Sonata дейт, пробег оригинал дейт, 2016-17, автомат коробка, 2 объем, гибрид экен. Бензин, комплектация полный дейт, $15,000 сурап атыптыр. Телефон номерди көрдүңүздөр. Күмүш түстө экен. Жакшы. Жакшы экен состояниясы. Андан кийин мында бир Chevrolet Spark чыгыптыр. 2017-18 дейт бул, $7,500 жазып коюптур. Бул телефон номерин дагы көрдүңүздөр. Буну үстүндө аз-маз жасата турган жерлер бар экен, ошон үчүн арзан жазып коюптур. Положение бар экен. Бирок алсаңыздар болот. Так, жакшы. Андан кийин кеттик. Мында 03 Kia K5 чыгыптыр. Так, 2017 автомат коробка, 2 объем газ дейт. Полный комплектация экен. $14,300 жазып коюптур. Бескульчой доступ бар экен. Салам алейкум. Кандайсыздар энди? Зыңпы? Иштер болуп атабы? Молодец. Молодец. Так. Көрдүңүздөр, Optima боюнча. Андан кийин K7. Азыр келем, Азыр келем. K7 турат, күмүш түстө экен. Чыгарылган жылы 2017, 3 объем газ, $17,000. Телефон номерди көрдүңүздөр. Ассалам. Кандайсыз? Ден соолук жакшы, иштериңиз жакшы? Муну канчага берейин деп турасыз? Буюрса. Түшүп берем. 16,5. Комплектация боюнча эми бир сыйра көрсөтүп коелу. K7ди акыркы убакта жакшы билип калдыңыздар. Полный электропакет, блокировка, разблокировка, кожаный сиденье электропривод менен, бул жакта антизанос, мультироль, круиз-контроль. Так, автохолд, задний шторка жок экен. Кондиционер көрдүңүздөр. 16,5 болот, 16,5 болот экен. Так, жакшы. 2 ай болду келген. 2 ай болду, Бишкекте болот машина. Машина Бишкекте болот экен, чала бересиздер. Бишкек карап алта. Жакшы, ийгилик, базарыңыз берсин. Так, улантабыз. Дагы бир сыйра сиздерге корейстер боюнча көргөзүп коелу. Мында карнивал турат. Ушул карнивалды дагы бир сыйра көрсөтөйүнчү. Ассаламу алейкум. Так, чыгарылган жылы 2019 дейт, 2.2 дизель, автомат коробка. Баасынын телефон номерди көрдүңүздөр. 26,000 дейт. 2019. Комплектациясы жакшы экен. Так, жакшы. Андан кийин мында Sonata LF турат. 2017, 2 объем газ. Свежий пригнан дейт. Телефон номерди көрдүңүздөр. Баасы $13,000 экен. Дагы түшөт. Комплектация базовый экен. Жакшы. Так, кеттик андан сырткары мында. K5 канча экен? 2017, 2 объем газ, $12,800. Комплектация дагы базовый экен, эшигинде жасай турган жери бар. Тегерек жетін көрдүңүздөр. Так, Нуркейжи. Улантабыз. Мында күмүш түстө дагы бирөө турат. $14,900, чыгарылган жылы 2018. 0738 61 45 27. Бул серебристый. Так. Жакшы. Мында дагы бир K7 турат. Чыгарылган жылы 2017. 3 объем газ экен. Свежий пригнан дейт. $17,300. 0738 614 525 экен.
серебристый екен. Біз кеше қилелі ылдый қойып қойғанбыз бұл дейм. Қардарыбыздың машинасы мынаке. Қодым ұшы біз алдырған машина екен. Полный полировка қылып қойып тұр. Ну, 2016 екен. 2016 3 объем газ дейді. 352.972 пробег. 16.500 доллар екен. Қодым біздікінің өзі. Еч айырмасы жоқ. Так. Spark қанша екен байка? Spark қанша екен бағасы? 8,5 мың. Мына кет, оңдар. Spark бар екен мұнда. 2018-де 1 объем, бензин, автомат пі механика? Механика екен. 8.500 доллар. 0,709 менен 0,93 255 екен. Бишкекте олау машина? Жоқ. Я. Ошқа кетем. Ошқа кетем? Жақсы. Ош тараптан көрсеңіздер болады екен. Ошта ушулардын басы қанша комментарийге жазып қойыңыздар, если Ош тараптан көріп отқан болсаңыздар. Қолға тиері қанша ма? Ала тұрған болса сөйлесеміз. Қанша өтіп бересіз? 300 доллар өтіп береді. Срочно пул керек болды. 300 доллар өтіп беремін де. 8200 екен да? Оформление номерге қанша кетеді? Первичныйға. Первичныйға 21 мың 25 мың кетеді. Мұндай касемдергечі? 30 мың бар қылады. Жақсы. Тоғындар номерге қайырлы өрестер, акеуізге. Срочно пул керек дейді. 8-ге бола о? 8-ге. Ойланып көресіз, а? Бол. Жақсы. Аке, игілік базарыңыз берсін. Улан тауыз, Нұркейжінен көресіз. Мұнанда карнивал тұрады. 2018 дейді. 2.2 турбо дизель. Сынасыны 29 мың қойып тұры. Қараңыздаршы. Полный полировка қылдырып тұр. Дискасын қараңыздар. Жылтырайды. Суппорттар жылтырайды жөн эле. Вообще сон. Учурда туғандар, мына санатыларда бір сыйра тартайын. Мына корейский уна сатқан жақтарда орыстар көбірек жүрөт. Орусиядан келген. Анан қазақтар өтө көп алып келіп кетіп отат. Саната дейді 2018 2 объем газ. Басы бойынша, телефон номер бойынша. Күміш түсті екен, 5 ключовой доступ бар екен бұда. Қараңыздар. Состояниясы жақсы екен. Ошон жанында эле мына ак светте турат. Бұда 5 ключовой доступ жоқ екен. Санатта дейді 2018 бұл 15 мың доллар екен. Краскасы родной дейді. 0708 менен 200-561 екен. Басын. Анжанда да бір өз тұрат. 2017 2 объем дейді. 14.500 доллар. 0554 39 99 29 екен. Так, туғандар, көрдіңіздер, мынау Санта-Фелерді да бір сыйра көрсетіп қойылшы. Palisade Hyundai 2018 2.2 дейді. Автомат коробка 40 мың доллар. Hyundai Palisade туғандар. Пожалуйста, көрі өрестер. Мұнда Sorento тұрат. Комплектациясы жақшы екен. 2018 2.2 дизель автомат 21.500 доллар. 0501 мен 76 16 66. Hyundai Kia Sorento. Қолға тиері қанша екен шеп? Қолға тиері Sorento 21,5. Қолға тиері 21,5 дейді Sorentоны. Жақшы. Мұнда K5 тұрат. Күміш түсті екен. Бұл да сіздікі? Бұл сатылған оқшайды. Қанша екен басы? Жоқ екен да? Серебристый мынау ақ светінде номер алып тұр. 16.300 доллар дейді. Kia Optima дейді. 2019 2.4 бензин екен. 0701 81 0051 екен. Бұл бензиновый версиясы екен. Көріңіздерші. 2019-дарды Москвада азыр 16.300 бұл баға ала албайсыздар. Москвада қымбат. Москвада қымбат, Москваға алып кетеді. 1,5 миллиондың үстінде тұрады. Так, мынакей мынаусында көрсетіп қойды. Бұл 2016 екен. 2 объем газ 12.900 доллар. 0709 02 02 20. Тарттым туған.
Мына ушундай туугандар, сиздерге бул чыгарылышта кыскача көрсөтүп коелу. Эң актуальный болуп аткан ушул автоунаалар Kia Carnival, Kia Sorento, Kia K5, K7, Hyundai Sonata, Hyundai Sonata LF-тер болуп атат. Ушундай туугандар. Бизден ыраазы болосуздар. Келерки видеого чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.